nam kažu da je Republika Srpska nastala u Daytonu. Kako je moguće to uz činjenicu da je Republika Srpska potpisala svih 11 aneksa Daytonskog sporazuma i dala ovlaštenje Srbiji da potpiše u ime nje okvirni sporazum. Republika Srpska je potpisnik aneksa 4 koji se... Kako je moguće da nam kažu da je Republika Srpska nastala u Daytonu? Kako je moguće to uz činjenicu da je Republika Srpska potpisala svih 11 aneksa Daytonskog sporazuma i dala ovlaštenje Srbiji da potpiše u ime nje okvirni sporazum. Republika Srpska je potpisnik aneksa 4 koji se zove Ustav i svih aneksa Daytonskog sporazuma. Republika Srpska je bila faktor i prije Daytonskog sporazuma ili u ženevskim konferencijama u 2 navrata Republika Srpska kao faktor potpisala načela za dolazak do Daytonskog sporazuma. I kako onda može nešto što je ranije formirano da je nastalo Daytonski sporazum? To očigledno se pokušava napraviti falsifikat koji apsolutno ne može da prođe.